من روزنامه‌نگارم و امروزها هزارها خبر را در شبکه‌های اجتماعی مطالعه می‌کنم. یکی از مطلب‌های جالبی که امروز خواندم درباره جمشید نام ورزشکار از اصفهان بود که با معیوبیتش نگاه نکرده چند کرات قهرمان تاجیکستان و آسیا از روی تنیس روی میز است. کنجکاوی کسبی مرا مجبور کرد تا درباره‌اش معلومات زیاد پیدا کنم. خوشبختانه معلومات ضروری را یافتم. اتفاقاً مرا برای تهیه یک گزارش به اصفهان روان کردند. این بهترین فرصت است که با او از نزدیک واخورم و شناسایی پیدا کنم. در صحبت کوتاه تلفنی که با او داشتم گفت که بعضاً رانندگی هم میکند و هر وقت اصفهان رفتم میتوانم او را از نزد بازار پیدا کنم. و اینک من راه پیش گرفتم جانب اصفهان و امید دارم در فرصت آزادتر میتوانم با او واخورم. راه دوشنبه اصفهان خیلی راه طولانی است ولی زیبا. نهایت بعد یک سفر 5 ساعته به اصفهان رسیدم. بعد انجام کارهای خودم به نزد بازار آمدم. باید او را در همین جایها پیدا کنم. انا اکنون آمد. او را در حال مسافرکشانی دیدم. با هم دیگر شناس شدیم. گفت حالا تمرین دارد و می توانم او را همراهی کنم. ما یک جایه به تالار ورزشیش رفتیم. جمشید اینجا برای چند شاگردش مشق تنیس بازی را می‌آموخته است. با یک کنج نشسته بازی او با شاگردانش را با دقت تماشا می‌کردم. در بازی آنها یک چیز مرا در تعجب گذاشت. جمشید با هر شاگردش با روش مخصوص بازی می‌کرد. با یکی آرام و راحت و با دیگر کمی سخت و جدی. از آنکه بیش از 1 ساعت با او بودم و شناس شدیم این قهرمان برام خیلی پسند آمد. از همین خاطر خواستم درباره‌اش فیلم بگیرم. از او خواهش کردم که چند جمله مصاحبه ویدیویی انجام دهیم، اما بسیار عذرخواهی کرد و گفت که انتظار نداشت که درباره‌اش فیلم برداری کنیم. هم خودش آماده نیست و هم وقت زیاد ندارد. اما وعده داد که تا چند روز دیگر خودش برای یک درس آموزشی به دوشنبه می آید و همزمان می توانیم فیلم را نیز در همین جا ثبت کنیم. نهایت آن روز هم فرا رسید. ما قرار گذاشته بودیم که ساعت 10 در نزد باغ رودکی واخوریم. وقت و ساعت واخوری هم شد. انا پیدایش کردم. او در چند متر بالاتر از من با شاگردش از همدیگر عکس میگیرند. با او یکم بدون دوربین صحبت کردیم. از او پرسان شدم که برای چند روز به دوشنبه آمده است. حال نصیب باشه با کی میگردی نکه شما؟ کجا با؟ طرف اصفهان. بگو میریم بگو. از آنه که وقت کوتاه‌تر بود من در حال میکروفون را نصب کردم و روی خط سوالهایم را نیز ورق گردان کردم. ولی بعد نصب میکروفون خیالش یکم پریشان شد. مثل آنکه گپ‌های میگفته‌اش را فراموش کرد. اما من نهایتاً سوال اولینم را دادم. سال 2011 نویابر من آسیب گرفتگی تا اکو هیجان میافته، مندرج میشه، بسیار راه افتاده میشی تا راه روی خودت یافتن تا ادپتاسیون شدن بسیار وای میشه. پلیس مینوس 1 سال میرد. شما پسیخیسکی یکو یابرو که اپامون خین کو. از همین سبب 1 سال برای من بعد از وزمین بود، بعد از جراحی، بعد از حیات دوم گفتم خطا نمیکنم. از من همین خیلی
باید میخوام کمتر باشم داشت نمیتونم اگر دستم میخواد نکنم داشت نمیتونم یا تو بشه من اینجا اوجا اوپار کوین من میتونم سپکوینی گیرم اگر این خیلی باشه اوجا داشت نمیتونم میبرم ما اصلا مو پاچکم کار نمیکنه از میون پایینم کار نمیکنه آخه از دکتر میگذری وای ناگهان به تلفنش پیامی آمد. هوشش پریشان شد از دکتر و فکر میگذری میکنم یکم خیالش نیز به دیگر طرف ها برد. رشته صحبت ما کنده شد. با همین خاطر از من خواهش کرد که دوربین را خاموش کنم. استوب زکنید بعداً گفت که میخواهد به دستشویی رود. دستشویی این باغ را براش نشان دادم. اما بعد رفتن معلوم شد که جمشید نمیتواند از آن استفاده کند. راستی خیلی خجالت کشیدم چون فکر میکردم در پایتخت باید تمام شرایط وجود داشته باشد. اما بعد چند به سرم آمد که کتابخانه ملی که چند متر پایانتر از ما واقع است باید تمام آن شرایطی را داشته باشد که یک شخصی روی عربچه معیوبی حرکت میکند از آن استفاده کرده تواند. ما تا آنجا رفتیم و از آنها خواهش کردم در بیرون منتظر بمانند. بعد از دستشویی با نفر در تماس شد. مثل اینکه حالش نیز یک کم بهتر می نمود. با او کمی صحبت کرد و از من عذر خواست و گفت اگر امکان است مصاحبه را به ساعت دیگر گذاریم. همچنین علاوه نمود که باید به سرتراشخانه رود. من هم از او اجازه گرفتم تا او را همراهی نمایم. وقتی که به سرتراشخانه رسیدیم متاسفانه با مشکلی دوم روبرو شدیم که مرا خجالت زده کرد. چون یک نفری که روی عربچه معیوبی حرکت میکند نمیتواند با آسانی به این مکان وارد شود، ولی کمبختانه مثل که جمشید به این همه عادت کرده بود. وقتی سرتراش به کارش شروع کرد در سر من باز هم خیالهای عجیب پیدا شدن گرفت. چقدر ما بیرحم و سنگدلیم. آنکه برای ما آدمان سالم استفاده از این مکان‌ها یک کار ساده و روان است، برای این قشر جامعه خیلی سخت و مشکل‌زا است. خطا نمی‌کنم اگر گویم که بسیاری از ما برای مشکلات این قشر جامعه چشم می‌پوشیم و عموماً آنها را به اینابت هم نمی‌گیریم. او قبلا به شاگردش که حالا همراهیش میکند وعده داده است که او را حتما روز به دوشنبه میارد و قصر تنیس را نشان میدهد، جایی که در آن تنیس بازان حرفه‌ای تمرین میکنند. جمشید که به قصر تنیس میرفت گفت که با امکان میتوانم او را همراهی نمایم. من که انتظار فرصت مناسب برای مصاحبه بودم پیشنهادش را قبول کردم، چون باور داشتم حتما فرصت پیدا می شود و در آنجا با او هم صحبت خواهم شد. چون یک جایه به ایستگاه رسیدیم و منتظر ماشین شدیم، من تازه دریافتم که حتی استفاده از نقلیات جمعیتی هم برای این یک ماجرای بزرگ است.
аз ин ҳама ман ба хулосае расидам ки агар дар пойтахти кишвар ҳама ин мушкилот ҷой дорад, пас аҳволи дигар шаҳру ноҳияҳоро фаҳмидед чӣ гуна аст. бисёри таксистои мо медоранд, мегиранд. раҳмат ки ҳамин хеле одамо бисёршон шахсони майбиятдошуро дастгирӣ кунанд, бисёр нақс аст. ин агар наистанд ё муомилаи хуб накунанд, ин ноодамист. одамо албатта ҳар хел ҳастанд. дар яке аз давлатҳои осиё будам ки бо вай такси заказ кардам бо воситаи телефон. таксист омад гуфт ки ту дар коляска будӣ, барои чӣ вай мошини махсуси заказ накардӣ? хай ман гуфтам коляски ман майда ҷамъ мешавад, дар ҳама мошин ҷо мешавад, барои ҳамин ман махсус заказ накардам. камтар хайр вай кард, лекин гирифт бо ҷаҳлу ҷата. ман ҳамчун худам маъюб, ҳам таксишто кор карда бошам, бисёр вақто мешавад ки одамони ё мусафид, одамони маъюб медоранд. ман бисёри вақт бепул бурда мемонам, ё ҳаракат мекунам арзонтар, ё ҳаракат мекунам гапҳои хушрӯй зада бо настроениҳои хуб ба хонашон бурда расонам. солҳои 2012 айни ҳол ман дар ҳаяҷон будам, ҳамон вақт бисёр ғамгин будам. дар вақте ки маъюб гаштам, ман бо ваям интересам бисёртар ба ваҳо шуд. одамони шахсони майбиятдоша чӣ хел ба варзиш машғул ҳастанд ва чӣ кор мекунанд. ва дидам ки бозии паралимпӣ дар Лондон гузаронда истода буд. онҷо як китаянка аз Хитой ки духтарак на даст дорад, на по дорад, дар онҷо иштирок мекард ва духтар дар намуди шиноварӣ иштирок мекард ва дар вақти бозӣ дидам ки вай ҷои якумро ишғол кард. барои ман ин як ҳайратовар буд ва мотиватсия буд ва ман қариб ки аз чашмом ашкам нарезад. чунки ман вай дида, ман гуфтам нахот ҳамон одам бедасту по ҳамоқа ҳаёташро пеша бурда истодааст, роҳафтода нест. ман даст дорам, по дорам, ман агар роҳафтодашам ин ношукрист. ман ҳама чиз дорам ку. вай тавонисту бедасту по ман надод, ман бедасту по тавонисту ман дасту по ки наметонам. мегуфтам хел худам мотиватсия додам ва бисёртар бо мақсад гузоштам. мақсадам дур пафтам ки ман бояд тавонам ҳамин чизро. сахт тайёрӣ дидам. на фақат тенниси рӯи мист. аввал то обеда фақат машқи бадан мекардам, баъд аз обед то бегоҳ тенниси рӯи миздам. ягон хел монда намешудам. ман монда шуданӣ намедонистам. ҳамин шипшилта рағ мекардам, фақат тренировка мекардам ки ҳамин баъзе чизо аст ки ё гантелбардорӣ ва ҳозир ҳамон чиз наметавонам. вай самовнушение мегӯяд, ҳамин ҷалу ҷадала, ҳамин шумур ки мезидам то 500 та дониям мезидам гантел. вай мешудам де ҳамин баъзе вақт ҷал аламовар алам шуда. барои чӣ ман ин хел шудам, чӣ ин хел шудам тренировка ҳамин хел мотиватсия мекардам худам. ва ногаҳон яке аз шиносонаш ба ин толор омад. якам бо ҳам суҳбат карданд ва тасмим гирифтанд бо ҳам қуввоозмоӣ низ кунанд. ман ғайр аз тенниси рӯи миз ба армрестлинг машғул ҳастам ва бадминтон. 3 карат чемпиони осиё ҳастам ва 3 карат чемпиони tojikiston дар намуди бадминтон ҳастам ва хато накунам 10 карат чемпиони tojikiston дар намуди тенниси рӯи миз ҳастам. аз ҳамин сабаб варзиш ин як барои ман ҳобби гуфти ӯросо. баъзе касои маҷбур кунем ҳамин корро натавонад, лекин ман чӣ намуди варзиш набошад, ман ҳаракат мекунам, ҳаминро аз худ кунам, бо нозугашро омӯзам, бо бозиҳои ҷумҳуравӣ байналмилӣ иштирок кунам ва кӯшиш мекунам вақте ки агар ман дил монам ё роҳафтода шавам, ин ҷои ман барои ман ҳаёт тамом ё ман бояд нуқта монам. барои ҳамин ман вақт ҳаракат мекунам период. ҳамин мушкилоте ки шумо дар ҳаёти имрӯзаатон доред, то кадом андоза ба зиндагии шумо таъсиргузор аст? албатта ин бисёр
камбудиҳо бисёр ростигар. Мо гӯем ин охирӣ надорад. Албатта мо ташкилоти иттиҳодии маъюбон бо мақомотҳои дахлдор кор карда истодаанд ҳамин. Лекин мана ҳамин рӯз дидед ки чӣ хел ман ҳамчун маъюби чӣ хел гӯям активни, яъне серҳаракат бо таҷриба. Агар ки ман ҳамин чизҳо ӯҳдаи ҳамин набаромдам, яку дигар маъюбо ба фикрам ӯҳдааш намебарад. Хин аст. Агар шароит набошад, ин ҳақиқатан имконият надорад. Яку албатта барои шахсони маъюбиятдошти якум очурат ҳоҷатхона мебошад. ҳоҷатхона на фақат барои шахсони маъюбиятдошти ҷумҳурии Тоҷикистон. Пойтахти мо ҳамчун шаҳри шукуфон аст, шукуфта истодааст ва агар ҳамин монеагиҳоро бартараф мекарданд, ҳамин шароитҳоро мекарданд, боварӣ дорам ки туристҳо бисёр мешуданд ё шахсони маъюбиятдошта аз дигар давлатҳо меомаданд, ё ин ҳаррӯза рӯзгор хоҳед нахоҳед ҳамин ҳоҷатхона мерад ҳамин одамизод. Албатта ин якум дараҷа истода бояд бошад. ӯ бисёр як марди гапдону хушчақчақ аст. Тақрибан бо ҳама забон меёбад. мисоли возеҳаш суҳбат бо ҳамин марди чинист. این آقای جمشید خوب بازی میکنه، تنیس خوب بازی میکنه. من یکم بار دیدم در تاجیکستان اینکه خوب این پوچا نغز کردگی هم اینکه نمیتونه، لیکن این کاسو بیشتر خوب بازی میکنه. اون کسی دیگر دیده بوده اینکه در همین حد بازی میکرد. لیکن اینچی آدمی نغز این پوچا چند کس دیدم، لیکن اینکه ندیدم. چقدر بهاگذاری میکنین؟ بازیشون چقدر است؟ فکرم در تاجیکستان یا آسیای میانه این کس چمپیون میشه. المپیاد است که المپیاد این چی میگه این رو؟ این کس فکرم چمپیون میشه. من زیاد میخواستم بپرسم که در سرگذشت جمشید چی گذشته که او را روی عرابچه معیوبی شنانده است، اما جرأتش را نمیکردم. فکر میکردم اگر چنین سوال را روی راست بپرسم شاید یکم خودش را ناهنجار حس کند. اما وقتی به گوشه امریکا آمدیم یکی از خوانندگان با جرأت این را پرسان شد. در فدراسیون روسیه همچون شفیور هم اکسپدیتور شده کار میکردم. به 8 مگزین بار تقسیم میکردم. 19 نوامبر سال 2011 در بین 8 مگزین این یگانه مگزین بود که با لیفت بار فرآورده میبردیم و متاسفانه همون روز من بارها رو با لیفت موندم و توگمچه همون لیفت رو زیر کرده بودم که ناگهان تراسش کنده شده به شاخت لیفت فرامده رفت. لیکن از یکم اشونه به یعنی پدوال از این توشم پایون کار نمیکرد و همونجا گروسچیکا گفتم که بچه‌ها منو نرسیدن سکاری پاموش بیاد خودشون منو بعد دارن خودشون منو جابجا کنن، لیکن متاسفانه واقعا گوش نکردن. منو به زوری برداشتن. در وقتی برداشتن میانم بسیار سخت درد کرد. دردی بسیار سخت بود که من تا حال از یادم نمیبراید این دردها. با همین سبب من همین خیلی به رابطه معیوبی نایل گشتم و وقتی که من پایان فلج گشت همه کار من محدود بودم.
аз ҳама корое ки ба ман аламовар буд дар амин 1 метр ё 2 метр чой меистод мехоҳам ки чой нӯшам, аммо ман чойро гирифта наметавонистам. Барои ман душвор буд. ман албатта оби дида мекардам, он вақта зиқ мешудам. духтуро гуфта буданд ки бояд ҳар рӯз поямро машқ кунам. як хел хоробигар вай пролежни мекунад, яъне ярра мешавад. аз ҳамин сабаб падару модарам соат будулник монда 2 соат ба як бор гардонда меистоданд ки гардиши хун бояд нақш шавад. ба худ мақсад гузоштам ки ҳамин корро бояд ман худам кунам. як киса интизор нашавам. ҳар рӯз ба худам график мондам ки ман аз соб мисол соати 8 мехезам, бояд машқи бадан кунам, ҳамаш соаташ ки. солҳои 2017 ман ҳар 6 моҳ физличен мерафтам барои личени. дар он ҷо як духтарро вохӯрдам, якдигаро мо ситорамо маъқул шуд ва ҳама камбудаморо ба дигар гуфтем. ҳозир оиладор ҳастем. ҳамин рӯз сеюма, ҳамин рӯз рӯзи тӯи ман мебошад. ӯ бо хонандагони гӯшаи амрико дар бисёр мавзӯъҳо суҳбат кард. гуфтушунуди онҳо он қадар гарму шуниданӣ буд ки чӣ гуна гузаштани вақтро касе пай намебурд. нозикиҳои тенниси рӯи мизро аз худ кардааст. ба бозиҳои паралимпӣ ки дар Южни Корея гузаронда шуд, ба он ҷо сафар кардам. ҷой нагирифта бошад ҳам барои ман бисёр ин чиз дарс буд ки ва айни замон як зали варзишӣ барои одамони солим ва имконотшон маҳдуд ташкил кардаам ки айни ҳол кору фаъолият бурда истодааст. то синни 18 сола бепул беҳичӣ метавонанд ҳама ҷавонон рафта дар он ҷо тамрин гиранд ва иштирок кунанд дар мусобиқаҳо. ман ҳама вақт кӯшиш мекунам ки машқро напартоям ва рӯафтод нашавам. умед дорам ки мехезам. ва инак мастер-класс ҳам тамом шуд ва акнун бояд ӯ ба зодгоҳаш баргардад. акнун ӯ бармегардад, сари кору зиндагӣ ва идома медиҳад ба муборизаҳои нав дар ҳаёт. ҷамшед шӯълаи умедро дар дили ман ҳам бедор кард. агар ҳар нафаре чун ӯ ба зиндагӣ бовар дошта бошаду мубориза барад, ҳеҷ вақт шикаст намехӯрад ва ҳамеша муваффақ хоҳад шуд. دنیای سودا بگذرد، اندوهی دلها بگذرد. دنیای سودا بگذرد، اندوهی دلها بگذرد. هم نوبتی ما، هم نوبتی ما، هم نوبتی ما بگذرد. اما با زیری آسمان همچو زمینی بکران، نیکی بیماند جاویدان.